ngixolele ngenye imini ngibheke ezulwini ngiyagula njengoba ndilapha nje ngithi xa ithe wabonakala nami ngiyawufaniswa naye siboniso lenkosi izolo bengifakazile ukuthi ngoba ngizalwa kwifamily ebikholwa 19 mama ufike xa isibalisela ngoba bengingekabikho wedla ngibalisela ke ngempilo yakhe ba wafika ngapha emakhaya kuyathakathwa ngathakathwa mhlawumbe ngapha kukhona abaluli ngapha abathakathayo ayinda kuhlala khona indawo ukuthi xa ungena kuzo umonde ufumanise ukuba kunevumba lokuthakatha kulendawo ngineziqala umisa intende xa ufika kuloo ndawo uvayo isimele sesokuthakatha ufumanise bemfundiswa wami kukhona abantu abangayi edolophini abayikhwela imoto baphumela inkosi ngenxa ye-witchcraft bafana nathi bancamile bona bancamela ukuthakatha uphuma ke kwilali ezinjalo so ifoto lami liqinile xa uthambile awunoshunyezwa ndini ngoba mina ndiya ngamandla ndiqhelanga uyalula nawo ndiyaxaka ukushumayeza abantwana basecaweni bayasokolisa bakhala njalo abantu abangahlangenanga nezinto ingqondo kamfowethu yalahleka 2003 phambi kwami wamkelwa ingqondo waphambana waba ligezi ehlala edolophini kodwa ngoba thina sikhulu utata elijoni utata behlala engekho ngoku-ke yabona abantu abangamadoda bayakhawuleza umama ukumdelela uzamdelela umama senza izinto esizithandayo utata wedla ukuthi xa ifikile indoda ayisukele ngebhulethi kudala isilingi yayinqabile empostolo wakubethelela uphahla isikhokwane esikhulu sasivela eplangeni laa ndoda xa ikubetha yayikubamba kanje ikubethekise esikokwaneni siqobhoze singene ibe ngathi iyabulala kodwa siphume siyotshaya ihunga kunjalo hayi ihunga yayingabikho kwakhona into kuthiwa yi-cocaine ne-mandrax abanenhlahla yokuba ekhaya kube khona udadewethu wayibizile yabona icawe iyababulala abantu icawe iyababulala abantu indlela udadewethu wayibizwe ngayo lalo umzima ubizo lwakhe wayethi xa ithandaza mfowethu sinxilile athandaze sibe sober umlilo siwubone literal wall unit udadewethu wafunda waphangela e-TBN wafunda waphangela abasazi wayenemali wancama wabhubha hamba nomfundisi uxingana ezintenteni umuntu owayenezinto zonke wabhubha engena-nix I remember the day ndingenise St. Mary's okugqibela kwiveki okugqibela ezawubhubha wagqitha indoda yayinxiba izihlangu ezimhlophe ikhawuleza ingathi ibheke enkunzweni wathi kum wena ngeke ufe ungakhange ufane nale ndoda ngoba ixesha lam lifike ku-o'clock yadlula emhlabeni so uThixo undithembisile uba umuntu ozawuqhubeka nale nto bekufanele uba ndiyenzile izakwenziwa nguwe icawe ingam-understand mayifika uThixo uMoses uthi yalusa inyama yokwaluka uthi nguye lo mnqophiso phakathi kwam nawe Moses yonke into indoda mayaluke ntoni inyama yokwaluka kodwa xa ibuya kuJeremiya uthi mabaluswe inhliziyo ukuze babe ngamadoda. That's why the Old Testament athi ndafuna indoda kodwa xa ibhala uPaul kwiRomans uthi ndifuna onyana ngoba onyana ngamadoda ngokwenhliziyo then icawe uyakwazi umuntu ongumama ebiziwe imfake esikomitini eshiywa yikolini i-option enayo emntwini omama ikomiti ayimasi ngamnceda kanjani bayibizwa kwenziwe i-organizer fokwe esikomitini abhubhele esikomitini luphela ubizo tu icawe yamthanda umsebenzi umuntu ongabizwanga instead lo obizwe yabona unenhlahla umuntu ongabizwanga uvela khathwa qhuthwe enzele zonke izinto lo obiziweyo ahlala sokona
Le nto siyenzayo umfundisi uMakhashana abantu bacinga sawuphelela la. Sezawuphendula. Sezawudlulisa imisebenzi, sezawuvula incwadi. Yabona njengoba ngishiya amakhosi abantwana abathathu umfundisi uMakhashana uyabazi bayalingana. Oqala una 4 years ufunda uUPP. Owesibili una 3, omnye una 2. Basiyana ngenyanga ezi-8. Njengoba bebathathu nje nenkosikazi yami ayidalanga incindi ngibavalele efletini. Andinayo ichance yokudlala eJoburg. Nacama iuniversity la uma behluphekile. Ungagqotha xa uthanda ukuthi manje ngeke ecaweni yakho ngithunya inhliziyo. Ufuna uphendula futhi umthethe kakuhle xa ngifika ekhaya ube ndoda wenze ntoni ngoba kuzophakama oRahabi abantu abangazange babe nomoyigcwele abalahla iprostitution bengazange benganayo nalo Yesu bayicama amadoda bafihla ixhobo wena unomoyigcwele wena ubhizi noyesengulesile qha uyabona ibizulu ezawutyhila incwadi ayine ibhubhele khona zawuvuma. Ungayiyeki into oyithunye nguThixo ohluphe icawe ungayilingi uyivumele. Ungayivumeli uThixo amnika yona ingekayazi icawe ungayivumeli yohluphe isonto. Kuzufa unwabile emhlabeni ubhubhe wenza into oyithunyiwe. Akuhluphekisi into oyithunye nguThixo. Ivakele lemihla imali kodwa ayibaleki. Ivakele lemihla ifundile iyakhumsa kodwa ihamba nzima. Vangeli futhi umphethe ingenamali ingenasilungu ingenafundi ingenamaciko ayigijima ngamandla. Ngoba ivangeli ayihanjiswa imali ivangeli ihanjiswa ngamandla kamoyigcwele. Mali isibhona esibhakini ivangeli imile. Asidingi imali sidinga ukugcwaliswa. We invite you, Holy Spirit. Alia pompeli kaprofika papeli. Heke pambeli ya popombeli. Hepeli kaprofika. Kamponi ya pompeli ya kapo. Hele kapepeli kaprofika tope. Hi kapombele kapombe. Hakombre papeli kapa. Hele kapombeli ya. Hi kapombeli ya hapa. Heli ya te papeli ya kapa. Hakole papeli. Haikomala ya tope. Haikapeli ya pa. Hia papeli ya po. Hakomandeli ya pe. Ayo. Hele ya poka. Haikapeli ya poka. John 12 quickly for it. For the last close, let's do the
John chapter 12, starting from verse 20, 21 and 22. Luke chapter 1, verse 9. Anyone who can read for us? Yes. John 12, 21. They came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee. You can start from verse 20. Oh, sorry. Jesus predicted his death. Verse 20. Now there were some Greeks among those who went up to worship at the festival. They came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, with a request. Sir, they said, we'd like to see Jesus. 22. Philip went to tell Andrew. Andrew and Philip in turn told Jesus. 23. Yes. Jesus replied, the hour has come for the Son of Man to be glorified. In Jesus' name. Luke chapter 19, verse 1. IBhayibheli pha ithi bekukhona indoda ogama linguZakeyu. I think abantu abaninzi bayasazi isitori sikaZakeyu. Number 2, besizawuthatha le yasePhilip chapter 3 verse 10 wakhona uthi inye kuphela into endiyifunayo uthi Paul ukumazi uKristu nazi namandla ovuko lwakhe. Ndike ngicela sibonisane ngalama verse mathathu sibe sesiyavala. uPaul ubhala lamazwi siyakhumbula into yokuba uPaul ngesikhathi uJesu ebekhona ephila emhlabeni uPaul ebengaguqukanga ebeligintsa ebephila ukuzithandela. Uzuqonde uPaul ukuba ebengaphendukanga umva when kubulawa uStefane. IBhayibheli ithi impahla zikaStefane zanikezwa umfana uSaul ukuba asikhuphele ngaphandle. So ngesikhathi uJesu ephila uPaul ebengenandaba naKristu. And uPaul sisikhola esikhulu esasifundiswe nguRuben. uRuben indoda ibititha abantu umthetho kaMoses. uGamaliel, sorry. So wayefunda noRuben. So laba bebebambe umthetho kaMoses ngaphandle kwayo yonke enye into. Then siyasikhumbula isitori sikaPaul uthe ephethe ileta ethuthisa abantwana bakaThixo. Wahlewulwa ngumbane kumathafa aseDamasco. Sawule undithuthisela nina. IBhayibheli waphendula wathi ubani wena? Wathi uKristu ndinguKristu omthuthisayo. Esa loba aguquke uSawule ukuze enziwe uPaul. Osakala bakala basika. From chapter 9 kuthunywa indoda ukuba iyosusa ikwethu emehlweni akhe ogama linguHananiya. Ithi ke le andikwazi ukufika ngoba lo mfuphethe ileta Thixo endulala mthina. Uthalalele ndibazisa lo ndimanyulile usisitya sam ngoba ikholwa uJesu ulenza ngeminute. Wafika egintseni wathetha ngegintsa wathi lo uzothwala igama lakho.
obemthandazela uHananiya wambeka isandla yewa ikwethu emehlweni akhe wazaliswa ngamandla. iBhayibheli isicacisela kakuhle xa ebuya uPaul uba wahlalela ungena eJerusalema ngoba oPeter bebehlewulwe ngumoya wengqikithi. yazi ukuyingcwele wehla kwaPetros kodwa bebeseqala ukuthetha ngoluke igospel beyenza amaJuda wasuka uPhiko kubo wathi ngiyothatha indoda ezakwenza le nto bendiyithume yona ngoba ngiyadlala nini wayolanda igitsa sikarabasatha uBarnabasi kanti ubavuma uthatha eligitsa unyuka ngawo uza ngale eJerusalem uyali-introdusa uthi nathi indoda ngidibene nayo eDamasco lendoda kumpostile lo sithi ezi jonga uBarnabasi asinangxaki nale nto ethethayo kodwa siyibekile icriteria yokuqala yoba indoda siyikhwalifayo ukuba ngumpostoli funeka uJesu umbone. Umpostoli ngokwe-early church befuneka abonane noJesu. Sengiyafana bathi koPeter engumpostile lo until abone uKristu. Sabakhalaza uPaul waphindela eDamasco for 14 years. Fowethu uNkotlo ehlele eDamasco wabuild muscles. Uthese eDamasco ayebuya uyabalisa. Uthi lalela Petros noJohane bengikhishana naye ngamakhala athi mina ndazi noma bendikwelesithathu andazi noma bendisembolweni kodwa ndabona indoda igijima kwale mimoya bathe besidla isidlo senkosi besidla ngamaqhinga yaquma lentwana yamaphakathi kwabo yathi thabathani nihle kumzimba wami lo waphulewa nina ngamaxesha onke suba niwuhla oku kwenzela nodikhumbula sathe sakusuka kuye ngoku ngemaphakathi kwabo yathi oku ndikunikelayo ngawamkela kuyinkosi osuke yanikelwa ngayo bathi uphambene Pawulos yathi ngesikhathi bendigqophile ndahamba ndabuyela eDamasco until I saw a man ngandifundisa izinto endingakhange ndizifundweni. uPaul in 120 udliwa isamente entolongweni ubethiwe ngumilo uvalelwe efa ngoba uPaul ayitshala ibandla kukwisithixo kuthiwa nguArtemis. uPaul utyala ibandla apho uArtemis abetyala ibandla kwenkani so bezizohluleka ezibesika zigathana amabandla kaPaul ngoba abantu bangena kwa-Artemis babuye bethethe ioyile bangena kwa-Artemis babuye bethethe amahlelo bangena kwa-Artemis babuye bethethe ingcambu xa besiza kuTimothy babuye bengaphethanga nto kwathi ehlele entolongweni wefa ibandla liyakhala wathi ulalela Timothy wethithi inye kuphela into endiyifunayo kukumazi yazi ngamandla ofumo lwakhe. Sinabantu abagugileyo thina abamlibeleyo, sinabantu abatsha abamkhohliyo. Ngathi le in 120 thala abo badla more than 13 ivele ezulwini. Mhlawumbi ngafakela sikhothukile ngoku le indoda yahlelwa umlilo ayisuka ezwani yadibana naye straight ayifana ngcono yaba ne-encounter yaphanyaka amehlo kodwa xa ivala ubomi bayo ithi ndiyavala kodwa inye into endiyifunayo. Yabona kakizo sifuna abantu abaredi ukuphuma esontweni bajoyine i-army yekingdom. Funa abantu abaredi abathi qhutha maningi ngoba ixesha lisidlile
usondele kumele mboleko. Walidesa awufunekanga umuntu ozabe ephakamisa iflegi yesonto lakhe. Awufunekanga umuntu ozabe elwela isonto. Sithi nabantu wenkeza who will fight for the kingdom. Since the days for the Son dead, the John the Baptist, the kingdom of God, what assemblies of God, what faith we see, what Hade, Sugala waits to Kuskatuade, Umpapadis, the kingdom of God is suffering. About the Takwele, and the titles, the kingdom of God is suffering. I'm apostle of Purushama, the kingdom of God is suffering. As you live on the titles, and to solo Sashato, Apamadota, as you live on the Malizao, and to just your pain. Turia Telabasata. Siko ya mahandi, rekete ya masika. Wini sumonde, uzake wange na njaki. Nafali, uzake waye sisiki, waye na kulelwa, waye na kuli. Kodwa, isiki, zabhaqwa sihleli endleleni nabantu abakhuzula. Khalawasitha wena uJesu ezawudlula emhlabeni, wena uJesu eqoqa ubomi bakhe ebesithi xa izawudlula ekahliso endleleni kusoliswa abagulayo, endleleni kusoliswa isigwala, kusoliswa izinto ezivuzizikwe esiphuzwayo, kwabhaqwa isityebi sigilana namaphara. Kwabhaqwa isifundiswa ngoba bengaqokolela ihlafu nje ebe-operator kwi-office ye-executive apho kukholiswa khona, apho kuqoqwa khona ihlafu. Wabhaqwa. Ayambuza abantu, lo akaguli, lo akahluphekanga, but uphele egilana nathi. Ithi iBhayibheli wayefuna, ithi imesejana loshati, wayefuna ukumbona. Ingoba ke uZakewu athulane namantwina, wayenenhlamba. Kudala ngisifa ngale ndoda, ngifuna ukumbona. Ingozi lento yokwakha icawe nabantu abave isound. Ingozi lento ba uImibongo afikele umama ekhonza. uImibongo athathwe ndilincila, afikele umama esindisiwe, umama amqhubele enkonzweni, azibhabha uImibongo enikezwe isikhundla engazange mbone. Cha wafikele emzini osindisiweyo. Abantu icayiphethe ngomakhothi abangazange baphenduka, bathathele komama zala abasindisiweyo. Mama zala wathi uzokushiya umntana mzawukhonza sobabili, yeke lanilayo. Umakoti ukhule ecaweni sangahlanga nofefe ecathini, xa bashumo indlela uyathile. Unkosi ukuhamba nabantu abangambonanga. Nkosi umuntu usandosindiswa una-10 years, usandosindiswa ulwele icawe na-8 years. Le cawe ibina 60 years angiwe. Inteni izawuwaxa khona wena? Le cawe ibina 60 years angibonakalise kuwo. Ubhisi wena ufika kwakho una 5 years usindisiwe. Uyilwela ntoni? Impela 65 years ikhona. Ngela xa sikuthakathi imitheni singawo. Ngela xa sikuchayihuna uyizawo kubafika wena.
una 15 years wena uphendukile ngawuyele lecawe ayibusana nguwe ayikhona ungekho wena babhiza abanejobhe balwela isondo labo lidala kunabo sake liwe bekekho uliwela ntoni ndifuna ubona uyesu liboro siyaqala baseka sesatana futhi wakhasa into ndifuna ekhahiso nokusukela igift ngokusukela sisipho xa ndikhula azawuphela namandla okhwaza uvakala into endandiyitholile abona le nto uronisa amagama yoba clever sikhwazi isezawuphela kuvakala into oyikhona wawuthole ntoni ma ungatholanga ndiyawukhumbula izinyanya ufuna ukubona and xa ufuna umbona uba nezinto zenzayo awuphumli xa ufuna umbona ngoba njengoba nje ehleli nje endleleni utheka efika uyesu kwabonakala uba isithombo sakhe siyamlimita yena uyesu ukhona kodwa isithombo ngoba xa ufuna uyesu ikulimita isithombo sakhe ufuna uyesu xa uhamba nomuntu wena ongafuni yesu lonke ubhizi uyalwa lo i-religious spirits tata ngamadimona ngakwenza ufornicate i-religious spirit azikwenza uyojola xa ubanjwe ngemimoya ekuthiwa si-religious spirit suthi mafana uyojola sikugcina ecaweni ufresh upila everyday usenjinje cha usebenzela icawe yima jonga le nto kuthiwa yi-religious spirit xa ibizwa kuthiwa yi-monitoring ayilwi nawe ngamadimoni azala 100 times a day umsebenzi wawo akuphushele enkoneni uqula ungathandazi shumayela ungasili kuhle zona eziya azikuyisi uyojola zikuphushela uba yiye enkoneni uhlala uyazi cawe kodwa ungazange umthole uthixo noma kuyaliwa ngofacebook abantu babhizi bafoyithela icawe zabo akukuhambe oxakeni nguyizwa ukho abafana bancinci bayafika basuke bathetha i-English banyuswa bafakwe ezikhundleni ngenxa yokukhumsha basithathisa icawe nendlela iqhuba kanjani bazicawe uyesu bengamazi babhizi bavalela abantu abavuswa nguthixo bazakwenzakala thina sifike ezindaweni kunzima siyagqobhozela ufike endaweni igama likanamba lipeyintwe lalibi ihlahla uzofika akolula lipeyintiwe liyachithwa xa lichithwa ngabafana abangasilutho uthixo bafike badadisa icawe bazicawe yahlala engqondweni yabo bayovala ngesilungu sabo kodwa kuyayiwe ethilini thina sevenkileni sonke sizawudlula ethilini kuzawusiyana ubugrosa ntoni na awusiyana igrosa sentoni ndayibona lo misho mpostoli sesithanda ndayibona lo mini futhi sibakhasani sesithanda nayo uthatha iqhephazana uthatha iqhepha uthatha ofundileyo uthatha ongafundileyo uthatha nemali ayibona lo mihla ingilosi sithethile sisithi kwabala
Mayiri cawe nabantu abafisa Thixo. Abantu abangatholanga Thixo balwe nabantu abafisa Thixo. Sisezamfuna igwadi. Ilwali nina. Ilwe nabantu Thixo abafisayo. Kuyayiwe suwini. Kuyayiwe suwini. Usezafaka imisebenzi. Uzawuvela ukugwihla bakho. Yini oyifunayo Zakeo? Funa umbone uYesu. Yini oyifunayo? Ngifuna umbone uYesu. Zakeo. Ufuna ntonapha. Ngifuna uYesu. Imali ndinayo. Imfundo ndinayo. Izinto zikhona. Kodwa ikhona indoda enganayo. Akekho. Ngifuna yena. Jesus. Ngalohlobo osegoli onjengalo onthandazelayo tani kude nalofu into ehlanganise naye asizala lozala sahlanganiswa ukufika kukaYesu ezicaweni kuyaklaswa abangcono bayiklase bodwa abangekho bakhe kodwa xa sifike kuYesu uyayimetha uYesu uthatha umuntu engenasikolo uqinde fana yimaneja amhlambe amfake udaye ngenamfundo ambeke phambi abantu i-athalala funa uYesu bavala abantu xa izinto zakhe zifuna uYesu bavala laa nto yathi niyadlala ndisebuyesu apha athi niyadlala apha ndisebuyesu apha